no na ebrana so say de bramo no na de shima na nsem wo de bono ne edi mo akote na edi mu ntintiman na ya hwepa aye awofo no mo eda ya nyina nim se nyankropon ya adom akwase da ya edi animu no na wiase amansa nyina yesi wonom se ye didi enam no eda na se kodu sa se ya aya ne ta kai ya maamenom empenten kwa wodo ya won matie ebi mokrampo sori ahomache ya won mukwa dwom sane ebe ya wo mma ebenya aduane adie ne nyina no aye sane ebe ya ma benyini kamenti ana ya na nanom won ya no sa na entam so no yankwa ma no so na ya no soafo a wo hwe ma enkoda ne asetena mu yedie so gender minister onimonyafo Agnes na momola tenkotwetwe enkomo mama ya ma happy Mother's Day. Thank you very much. Nyameshra awofwana mamefo nyina. Amen. Amen. Yada se pa sa mame ye bo opunu mu age yenso. Na wode ya fra wanumre yi a eyeboko. Ene ye nanom da. Nyame yadom akwasi ada ebe ye nanom da. Na ye nim san nanom nso so de won mo som ye bo. Sane ye mame no mo si bi bre eni ade bi won kura butumi ka se as a Drew Mother's Day etimi hoahoa no sene eja no mo da no de na ma ne ye sonko nti a as ye di Mother's Day ne hoahoa no a promo no a sakura ansa na eda no aso na wakwa ye maame na wo san so ye gender minister maame fa ye ko school kakra na kire kakra ede na ma Mother's Day dan so yo me da se ebi o maame fa akwenya yiso na me wish mami for nyina a happy Mother's Day in advance. Oshe we are see afana nyina mami for nkofobia ye bomodia ye very impactful ewo dwumedia ye di se ye wo na ya tete nkwala ukọ most homes a ubehu se mamefo no na etete nkwala no wo eja wo ho wo ena wo ho but most often no in terms of your presence wo fie no mamefo no enti sa kwala ne titie ebeye yi anase enye yi no ekogina mamefo ene so mamefo so mamefo abeye symbol bia meka say omo shape world view in the sense say the very principles and kwala edinye no eye niama bibia they are influenced by the mother's world view and me ka say we shouldn't wait for just the month of May and now say even the 9th or 11th or whichever Sunday of May and sana ya can say yes celebrate mamefo every day we sorry you should know the sacrifices the mothers have made to in fact enyenya owo free ni yemu nko but even the mother figures role more play most often also mamefo ni bebre single mothers into the sacrifices they make enya asem ketwa. Let me also pay special tribute and appreciation, me show appreciation emma mamefo omo with the children having special needs and with certain disabilities. May pay special tribute to them because most of them was some more let go of who they are, their careers and every other thing just to make sure say the children get a better future for themselves. And Tiaka say yes, celebrate our it will not even be a whole year celebration. It's like a forever celebration. Me hunya menka ba me faso edi ama ye mame first female vice president Professor Nana Opoku Ajiman a happy Mother's Day. May ma ye mame Lodina Mahama a happy Mother's Day. Na mada yera yina ye man penyi His Excellency John Dramani Mahama Swase say ohun say ma ye role ye play as mothers no ehun hia ewo
ne government afana nyina na all pay special attention to young medana say ene enam ne so di ne na si o na ni so adi hunti no ene ye mami a oye the first female vice president historically no in Sida, and we are happy with that. Nyameka kire and say yenina when we wake up we should thank God for the lives of mothers, because without mothers I don't even want to imagine senyanka wiase ebetiama aya afa enti mema obia owogana ha mema me constituents ma ana mothers in my constituency me mom a happy Mother's Day na mama mia me mama so a happy Mother's Day ma Jane me mano a happy Mother's Day you mama you how bebre na studio for a man nyina so a happy Mother's Day celebrate it omoda wase dodo na ye how pi sanse wo bre no esha na wadwuma wo ye nso doso na ye hwe ye tatete se wo komantam ni binumu a one mashada ye campo pa ya maame no ma won mu fie no kwa animu na won mu do makoguo na bi mu kura bo wo mu baye se wo mu abaifo ani ade ye hwe Mother's Day ya ebei ena sa nneoma no ya na koso na so akwa gender minister no edi asem na sa asem o ka fa ho yo miniaba ya metaka asem bi you take it on a lighter note make say ye bo mami fo a omo enyini ekodru baby so omo ye be ya ye bomo be ya na kire say yen young ones na ye ba no yesu ye be fo nkete what you say like we are young witches coming up because obinyin no dru baby and I say your society mo because of yen beliefs be any nyama bi ntino se bibi nkoyi a ne ye kohwehwe obi a oti baby especially emma na ye dia bom beye it is so not good for yen kanko and I say yen development enye kra ema yen to the extent say ye isolate omo every the actual communities omwenyi free omwenyi wo mu for a very long time no ye isolate omo efri mu na ya pe baabi amom say we mu de omo ye beifo enti omo mu nkotena ho ne ye medani say His Excellency John Dramani Mahama aka say he's willing and ready to append his signature to the anti-witchcraft bill, which is a major commitment MIN because ebanisa ebema obia fa hodie SCP especially niamia ye disa niama no fa ho say ema no ye abeifo na adeade enti many yenua bema honorable Sosu na others omoye involved with the anti-witchcraft bill no behwe na ye ni parliament akabom call His Excellency hono no di ne signature atoso na fahudie no bi mo another aspect of it no asa SCP then we'll be happy and free indeed. Na mame isabel ya wakwa fa ho asem abaye yi ana atwe madwene sizo se ekwoba ne se no a ye be wa sotwe bi e de ato wo sanse ase enanom ankasa no ba Ghana ha wo mu nyini akwo won manim kakra baye no obi ye na dwuma kura na nkoso a woseme maamea obi ye we na nkoso woseme maamea ebimo kura timisi won maboa kum wo mo ya menkai adehye no ya na no maame bia wonye mfinsha na duokono 90 years wo mo bu ne kun ya na akwakoye awehosem sa bill we no asotwe bi be wo ho e dia ma obi bia da obebo maame anaso obi bayi ana most definitely so we say we shemra na se asuchi enka ho a ema the implementation no enye effective but with the punitive measures no ema obia ye ahweyie enti senior medi kankan ye no
was say obi be so mu yie mpa nso a ye man so yetimi gina ehu bi. Sometimes no you come from an appreciative point of view. Say we grew up in a society say we adwumaden na we near wo say we nyina na say wo hu say nkoso bi ba, then you are looking for the next witch to accuse. Na nia ya ne say yen kohwehwe mmema no ana the wizards, but we go and look for the women. Na obi beka say a man nso ka hu na ye accuse a man no. It is because of where we are coming from, our cultural background. And see, part of the things ye say, we will educate people on this anti-witchcraft bill. Send what is the next, what has to be done and what should not be done. Na se uti mrane so kwa mrane be faso no oni weji. Eno so nyina no ye beye ehu enkyerɛkyerɛ sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛyɛ ahwɛ yie. Mama saa mmara yi ɛho nkyerɛkyerɛ no ɛbɛhyɛ aseɛ brɛbɛ san sɛ yɛka sɛ saa bill yi kura kɔ mmarahyɛbadwa fie no ɛyɛ akyɛ kakra ɛna da so twetwere wɔ na saa dwumadie no so da so kɔ so a ɛma bi no ehunu amaneɛ. Yo, me nuabaa wohwɛ a lot of consultation so ansa na bill no ɛba parliament, but yɛanya for one reason or the other, the former president could not append his signature to or could not assent to it. Yenim yentia, but yempai boni say with the commitment of His Excellency. In fact, Nanseya oni impenyufo nya nkitahudie and or expressing the willingness and waiting to append his signature to the bill once it is gone through the resubmission. And that is what we are looking at. And Chebiano, some other stakeholders have expressed interest to visit these camps and then have a first view of what is happening. Now, Omunya, a better appreciation of the abuse of rights that is happening there, and then the dehumanizing situation. And we are going to go the long haul to ensure say your support to your man penny now waiting me assign bill no into a law when parliament is done with its work. You now you're right, you your taxes our my Ghana hano no akra ne na yebisi e memma dodo one mu kumuma enya semketwa wobi ne na yere nete akasa aba wosemekuno obi timi ka se wopie kura wa mantam wode ade abɔ no wawu ɛna kura ba ko ane yɛ kan nurse ni bi a wone ne kunutie be ma no abɔ no akunu ya amana kwa yare hosem minim sɛ wo yɛ mmarahyɛbadwani wo san so yɛ soafo a ɛma enkoda no yasetena mu yedie hyɛ wo nsa ma me asɛm yo ka ne sɛ yo me da se nya me pese me ka ne sɛ areho ni ayemhihie asɛmpa Ubehu says some of these things are ekosono. Here you have to respond to it in time, but most often no yekeka etuho ni epie wo emra enimpo a yepese yeni perpetrators no yeni omuji emra ni omuji no. Most often ubehu say either say serious abuse cases no na busuafo aba ana say mpanyifo aba. Most often no opinion leaders and traditional leaders no mo abepa cho say yen case no enkofie ana so mo pese omo ankasa ekotena eso nkakra na ubehu say these things become like a norm, maybe part and parcel of our daily lives. It's abuse bar and sana your response time no as a ministry you per se so na society communities no so omo boayen with the response mechanism you per se you were told free numbers and na so no
social workers at the various districts. Now, if you know, your communities no boy, you see something, you say something, you call the relevant authorities. Uber report to send na or your victim no na ontimi drew police station tema no abomode a report to enunti na Dobson so ewo ho nti ye ne omo collaborate send ye be ya ye nyina ye betimi respond as fast as possible send ye be nso a ye betimi save a lot of lives because they would delay on some of these things ema nkofo ehri omo and these are some of the processes of reporting. There are so many impediments. So, Ubeko police station, you see, Kodie medical report, and then you have to pay this amount. So, you cannot need me and Kodie report back on time. But you share how to cut down some of these bottlenecks. Send a response time, no, a very fast. NFA so interventions no ebe fast enough to save more lives. You na me ja wo na mu kra mu akono dem de twoto ye say Mother's Day ahodo aye die e wo ma Ghana mu no enya nsunsun so papa bi e wo ma abrabom. Me chance here no me can say it is not enough. Okay. Say ye be yi da krope na ye dia celebrating Emma, but then me also I recognize the fact and acknowledge the fact say at least it sets us to remember and appreciate say ye mami mu ewo ho say because ye hu no sometimes we take them for granted, but at least this day no emayen ekai and it gives you some ultimately reflect. I can say, oh, at least if not for anything, me mami abua me in this way or in that way, and it is not the best. It is not the best, but it is good. And Akosua Kodie for at every given time. On International Women's Day, we'll add mothers to it. On Mother's Day, we'll celebrate them. But every day, I will say it to me, Ekai, ye mami mo, na ye da nyamiase for their lives. Into every mother everywhere. Mama, Mother's Day, Pabim. Nyami won share what happy Mother's Day. Thank you. Thank you so much. You're welcome. So happy Mother's Day. Yeah, that's see. I was young and a bon come way. I want for Agnes. Now, Momo Latin, no way so for our shama and Kodania sitting with your dear son, your tessa. One of your bon come ya watch your musa and nay. One more day anti witchcraft bill a quack or tomra shibagafia and chakra. Man penidon and sa ever chassie. Na a maya bo one more bay ye. I want my ganimuno, yet to me as ya no quine. Now, young woman so na a Reverend Mrs. or dying cockatry and como. And now quack Mother's Day. Na de kwopem kwasiada e wom se kwasiada na da no so de na so ne ya de kro no broni kan se promotion ya di promo ne de aboye maame no mabaso na ya woahoa won ma kire won mo se de won mo ye no eso ya ni ye papa papa ora yire odoi ye ma Mother's Day pa o Madam Wasio na mpom ya de Krista Daroma me ho ye pa asedan Kenya me ya nyame adom ye ho ye pa ama me wodia ye bo wopunu mu a ayoboko nyame adom akwasi ada ye nanom da na yenim se ye kwakọ weekends mu a na se wo se yetimi hoahoa ye maamenom ansa kra ansa na da no aso na ye ne soafo a wo hwe ma ene nkoda mu na asechene mu ye die so gender minister na ekasai ana na wo kire mu se wo mo de anti witchcraft bill akwamra shibagafia nche won mo hwani mu se mampanyini ebe sign na ma ye bo won mo baye e wo ma Ghana mu no emra ne won mo bedie asami ma me usom sei eye a system se ye bebo e ma baye e fa baby no se ye hwe honamani a e ma ye ma nkofobia wonim se nyame aboye stronko ena ya body mu no nso no ye danso wo hwe physically asem na making you go through a whole lot of challenges ye say bebre koso ma abrabom na nkofo a omunim de na omo enya suahunu bia mfa se de ma ye body no ye nyini a
ye nyine no ensesaye ebe mu no emu baby na omo be fast to be yes omo bo ma be yi because ensesaye no ema ye su ene ye ban dance on na ma bebre mu so wonnim saa nim de na wo de bebo be yi menka se dodo na saa na ni nyina tie bia na honhom mo nso so no ebi te saa de but eye honhom asem na mra bia ni ho kwan se honam ade no honhom ade no ye de honam mu ye ka me say enso so ano anasa no ye be ma ma se ye be chi ma bi e de o makɔhye ho abo mo be yi se eno tie de o makɔhye baabi ama omo efa ho de ye tietia so menjin de se eye ne kwan so a enti no me ne minister for gender eye adwene se e wo se sa bill no ye pass se de be ya e ma be nyi omo fa ho de na o matim de aye dwuma e wo so mo de Reverend Boamio, wakwaye Reverend yi na wasanso ye maame a kyase sabio enkoda no mo no fo no da no yenim se ba emansa nsemu a unimu na wani nso afie pa nti unim se ne esibi kɔ ye fiti di Mother's Day abapem sese a ye kasai yehwe enuoma bi wo ho no mu a akwachiwachi wom ye wosen kampanyifo de gu akwan mu a enani nei eda so ne ye maame no mo bra na me chidi say ma say the medical kanu ya boy stronko wonim say ye makeup free ye tiri so be see ye na so no ma yen eya nneoma bebre e de boa de di kan ya nkasa ye ho ye fie ye ma ene oman no because ye makeup no na me e boy ye purposefully so wo de womb to oba emu be ma ni womb oni awode awodi ene do be mu no ema yen yeje mema hu nsuo ni ye de anacha mofra no wo yeyem na nyame anam so asiesie nipa na nipa aba abonten enam so eba oba ne ba abonten a wo be sa ye de wo be sa fidi na mano no fusua tete na emema ye se ne wo musi ene wo mo na ye de but won say yanka sa se nyame bo ye no wasiesie ye ama botaye stromfo bi etimi gidi ye say sabotaye no se yebo yabaso a eye na enunti na ewo se oman ni mu it is very very necessary said ye be sega aye sa a day strong na especially ma ebia omokra no omanya be ma bia mo oma nhwa omma na womatimi aye very responsible atiti womma emoma drum pempenso bi no enke ye betimi anya abosubode ye bi dia ma womo anase ye benya afutuo bi a ye betimi dia support sa ma na bia single mothers ni ma omo scholarship ni ade a me feel sa ebeboa enti oman no ebetimi aye bebre dia boa emma especially ma omoye the life privilege and omo ahohia mu a omo bo wo man kasa ho modern so omo be ye de awurade asha wo mo se wo monye migidi ye se o man betumi aye bebre e de ama wo mo ne de support wo na sa de wo ka tro sa aban no ye bi nanso enko na nimu sa ye pedodo na if say ma eye enepa e man ni o man yi mu a enka binim be o man yi ye duru bibie babia wo betwa wani bia no ye hia ma e ma ye adwuma ye fie ebi mo nso ka se ase Ghana ma ye wo Ghana de ma memfa no Ghana ma eduru mra bi na se ma nya dibre bi ne kita wo no position bi ne kita wo mo a ahantan dwe na afi ahomaso bi eba wo mu enu kura chichiru nchi na eduru mra bi na mema epese wo mo ka wo no hye no wo no safo no ya adwene Mami, I know there is a personal behavioral attitude. A individual subai. Me no can say. Me are the founder and president of Warrior Wise Prayer Ministry worldwide. Me were over 5,000. I almost have masia a radiadrum. Matete were over 17 years in me. But uhumia metesadi metie a radiadrumunti. Me ye ena Messiah oyere. And a Messiah osomfo Emma Erade. Ain't no a personal way behavior. And your man in an exercise. But so baby to sa and you met two for say. And me person machine that I cry me a bear must study a radical before bano. Me penisa because when Yamia Sada Yamesonko. No, Sanka, what was a be a mua, Kawas up or bar. Me proba.
Me pesa me yoba. Me pesa me yoba. If it's oba onyame aye me yie. And I wo bo me no, wo bo me. He created me with a purpose. And into my whole makeup, if me so be me nase no, for a purpose, and I want to stand to fulfill that purpose. Enti no me pesa me ya be ma, me pro ba na se me yes to so boafo. Me ade ya me fane say me kunu ehia moa na matimi di aboa ne se oba se sa na nyame yo me why me the me can say morality in morality no why me the head and I was say me say me spirituality I am the foundation of spirituality me oba me na nyame say that yeah me say memra me boa so de nyame asemo ka say erade ka say nyesa be man kwa betena wa anya be ma foforo ne ka no o ye me oba ntim I'm proud to be a woman. Say nyame ebo me with a purpose. Na metimi fulfill sabotaye no. E wo me kuna brabom, e wo me ma brabom, e wo my Ghana. Me say me ho onfa so mo ban Ghana pa. Sa na mpese ma bia nso ye fa say ye nyame bo ye stronko. Enti ne di ma dey. Erade ma ye sa adom na ye betimi agina ne dey fulfill. Nya say we ya anye. No. Enya say makosi position bi nti me ma me ho so da bi. Position na wanya no. Fire woman asem. And ma, spiritually we are strong, emotionally we are strong, psychologically we are strong. Some woman am do ko Bible mo kan be hu Abigail. Emra David ye na just oba be kum mema woni fie nyina. Se oba ho oden Abigail de ye aduane de siesie nioma achade a okoye ahobrasie mu ko bo ni mu asema David a. Eno nti David a wo bo ni ti mu pose obe kum ya kan say neighbor fie mema nyina no. Ojojo na kuma. Wojojo na kuma ama David akuma to ne yam enti ama wa hoden emotionally amra Abigail ba fie na ni kuma to party aboada wan ka na re ade atin ya o ka chan say nka David be kuma nyina da ma ne tori mum wan sorry bi en owu after 10 days. Can you imagine? But Abigail was able to meet this man, this warrior, and then entourage and go mobile day go mobile war enti na ma wa hoden ti ma seminu ma say ya who dear Radidiama physically, emotionally, educationally, psychologically, mentally, spiritually. Let us use it to fulfill God's purpose for our lives. So the beya faso dear ama ye fie, ya warrior, ya ma any on my Ghana. It's ya ma women in position, women in politics. Don't let us, rise up and then be bossy. Let us use our strength as women to fulfill what God has called us to do, because we can do exploits. I'm telling you, we can do more, we can do better for the Lord. It's be a position be a dear Genebia, Mama Yamboya Hoso. Na yamfa yama to me a radidia my yama who are dear radidia my yamfa Juma and share radidia anymore. Amen. Mamma, me so happy Mother's Day. I'm sure why. Yamisha made us. Miss Medasi. I was your way, are you right? Odoy ni otene kan wasa reverend enti edomo a wodi won mani mu no ayo nipa ba sampem num ne akire yi ana yete se wakasa de akire Ghana ma se empempen so nyame de wa ba bedru bia no se bi onye wo hoden no akwakoye pompo so ahuri se mpompo akwakosi be ma ne kon so e wokro na wo se wo bere wo ho ase na atumi bua ma nhira bia ye wa wade mu wadwuma mu wo fie ne nyina atumi kan wo ye ma ayema no nyina happy Mother's Day nyame yadma kwasi ada yenim se adomdom ye na yabasan so ye no de brosa hot bite kasi boy lobster company method ya wade ya toothpaste and then the brush and asoya sene no waron kan wo bi ana menei ya ko da ho ya chasa ya dendan ya kenkan kasi boy adema wo na wonim say ya toothpaste and the brush de dan dan nyina ye can with confidence sanse ne dwumadi a edie no ebura dwene ntiase so eboa ma wankasa wo se no eyi fin kekawa bebia ya kwakwa hya wo sin mu dodom ne adiri nyina eyi di fro ma wo se no wankasa pie white enti obebia da wo se kura ya yellow no hyase na fa ya toothpaste and a brush edi dwuma ebusua wankasa baba no asa bo nsam edi ama sompa sanse ye no sabi o ye nton ade bia nya papa emfa mawo ya toothpaste and a brush Lester Campbell Limited woman akwakwa fade aba woman yoma so ye papa na sache e de boa ni padua no eyesen ye gina weso na ya dan ye ho tew ye ba hot bite kasi abonto so ebeba
ne no nsia kaseyebo no ene yegusu a yebe ediama we ne mom hye no so se ensama etoato aso no de wobeti bi ene se asoye a won mo hwe amanone ho nsam so edi atodwo ache se de ote ofie na wo mo de passport atoa wo sanso no ma Ghana post wempemase do GP wono so abonan akọ asantemero 2462 enaso ye wuradu bu ahen ne nsem bi odi tu dwa se sika bi kura akokodi NDC fo ho ena wo mo de bo prere fo prere no wo mo so no kure bi anim ya tasa MMDC ya bana shase ya wo yiye no bole sane ho ACB huru no anyasem kuma kra sada ena adum je hyehye ho no empanimfo atwa ba ahwea no sesese de niam nyina de dayi a wo mo beso niam mu ye na nkoso hene ye wo dumasu a eno awo bromantamu wono so akasa wo nansam wo de atodwa no ano hye ene afutuo beba e wo kwan efa so a yebetimi asoso so eja ya ehyehye no odum je adwumaku ene beduma kyerɛkyerɛ wo Sompa so abeka wanum ho ne yaboabo ne nyina no yabo ne beda ya yase ne koso ayde baba so modon hwere baako antamuo asomfo ne yabanu nemom kaseboyi adam awome ya edidi suyi live ewo Sompa 93.1 Kumasi Santimantemu Agya Appiah sada ena yiko 100.9 so far Adam for radio edem ewo Paris France abrochimamu and watching no ye live ewo Sompa 101.1 takwa atayamantemu ena takrade 103.3 sa Sompa kase boy free kran kro ya enam 98.9 Sompa eno ye bono ahen kro sunwaye Sana Sompa 101.1 echino ewo 101.3 doma hinkro eno so ye bono mantamu afi twakwa bono Easter 106.1 techima bono Easter hinkro ena afi nkransa 90.7 eno akro ya enennamu ewo baabi a FM stations akese no wono bra waso decoder nasi so ena afi Sompa obasenya ewo live eno YouTube a 106.5 FM Accra and on ya no hwehwe e Facebook www.sompaonline.com ensemi nyina ya bone beda kwa akoto potokasa mu a obetimi esane mu na wakenkan bie anwumre wakenkanfo no triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa menenu aba Akosua Kodie boatin afe yanshansam nase na yefira ase a asoya hwa amana ne ho nsam wonu mabobo no na yehye kase na se ede afiri yewura kugya to block a wonu na da no wonu anso na ye north tom ra hye bedwani na ene ensenchirofo nhie mu kyenkyire nche bi koso ne mu na ode to so no wa kyese efiri na de kro wonu mo de nhye foforo kro agu akwan mu a se o passport no enya afi na wokwa kodi santen so ne ye okona bra ochina na guru boys ajejeje wo ho ne ma se ye be yamawo na di bosuminum ensia ne afe ne akire na wonsa nyankan na yasan wi aba be kire o se wo pen express a aje wo tua sei enom ne ho ade na wo se no wo mo ene Ghana Post akonte ase nwomam afe troskit wono wo mo nso akwanhyehyei nti wo tuofia woni beba ho so no na passport na wo kwakoy acha ye nafua no makoma dunum na wonsa atumi aka na we nyina na ka 24-hour economy ehye ne reset agenda no ho na wokasa na yensa ntwerefo wono mo gina ho. So the passport reforms, today is the first day of delivery. Remember that I promised that we will make sure that you do not have to go back to the passport application center for your passport. I promise that passports will be delivered under 15 days. I also promise that the passport head office will work 24 hours consistent with President Mohammed's 24-hour economy vision for Ghana. And today I decided to join Ghana Post on their delivery rounds to be sure that the new policies are working. And I'm really satisfied with what I have experienced today. The Ghanaian people are receiving their passports stress-free, no frustration, no middleman, no guru boy. They don't have to go back to the passport application center. Now this is going to end that phenomenon of uncollected passports. Eni awoti ye North Tomra sebedwani yewro kudwa tablock a wono na yeso afo hwe amana ne ho nsam so ene wo kasa kire enhyehye wo mo de agu ho
fa passport sɛ wo pe bi akwan befa so a obenya no na ana sanchofo shamudia ne dia na dosu ye papa ano ana America man no won ma chena kase ye wo ma Ghana ye nkran wo mo so no Ghana de hye no madi nkomo kire mo sa ne ye ntie aso ye a ahwe nkrofo mama won sam so ntie na nto Ghana fo se wo mo acha se wo mo visa wo mo ne nankwachi kwa so kululu mo asuma se dwadie na wo mo do mo de aba ba hye mu no safo no nyina wo mabɔ mu bongarate enwura nko a wo se won mo twa wo mo nyina de ato agu amaye kasa yi nipa ba sempema duasia baako 61000 ya na won mo hwe ne mu sa wo mo visa wo mo sa betumi aka no matu kwan akwa America man mu no won mo kyerem se emu ba se empema duonunum 25000 pe eno matumi age atomu a de aka ne nyina da won mo atwa agu sesere na owura ne din ane Elliot wono ana santrofo hyemude wakasa ye ewase a wode nsem nyina da atudwa. Because as I said, part of that means also if you do not tell the truth to the consular officer, or if you present false documents, you will not get the visa, and you will not. And it's possible there will be even more severe penalties, such as a lifetime ban for entering the United States. We've always had a zero tolerance policy towards lying and visa fraud, but the Trump administration is determined to make sure that that policy is strictly enforced. I would also say that for one final thing for applicants is that there's often a lot of fixers and people out there who tell you, if you pay me money, I can get you a visa. That is not true. The visa application process can be done by anyone, by themselves, and paying extra money towards someone who says they have an inside track on it or anything like that, they're lying and they're taking their money. Sadly, every year we have hundreds of applicants who contact us saying, I paid $5,000 and I was told I'd get a visa, but I was denied. I was returning Ayorana Dine Elliot for take one wako America one member zia wa magana mua wana sudi mutintimia ewumubi. Nano ena yewra kwabna dubu ahen penia na wada NSB ano wo modern tansa bi bon se sikabotini bi afa ne nsase ekowie no wonya adaje pa de pentro ho bubu ne srane abasa kyerɛkyerɛ babi esika ne bi fa nyina se woni na bra won moto aba no kura no wode bi boa amanyoku a sese aba konwa so ansa na eba no wo modi bi tuto mfidie na wo mode na mo bobɔ nwom kyerɛkyerɛ sɛde wo mo ba wo mba yonom ne ade na ebi no mubusa sente prere for prere no sa mfidie no eka ho bia na sankomo ho ena pani a wo yakwankyerefo abede akire eda abato ena afi eba IT nsem wo kiniyama nyoku no mu a wode ba beto so Dr. Rashid tanko computer se wo bo ne computer no kure bia ne nsem a yewura kwabena dubu aheka enomu enti Ghana fo se wakana wa yetie ne wa we antwaso mu se abanya wonya makonwa so wo no nani abere so wo ye campaign atu abanya teso no na wa ba mu se wapaje sika de akwa ne se womfa nye campaign na ometu na we anadwoma na asem no akura ka kire no a wobeji atum na bra wo kasa no woni ense ntwerofo ne di sa nkomo yi wo de yentie bimra. On authority, I'm telling you, the NDC has nothing to do with what came out from that story. You see, when they are talking opposition, they know the opposition they were talking about. Even those people that they are referring to, help them in their recent demonstration. You know their partners. That's what he was referring to. And I'm sure everybody would have seen that. Otherwise, no right-thinking person, my arch-opponent, will give me resources to defeat him in an election. Doesn't make sense. They were also opposition, but they didn't find the need to oust MPP. They were always supporting them. When we were in IPAC, you saw your cameras were there. Anytime we were against EC and MPP, they will come strongly and be supporting MPP and EC. NDC had nothing to do with that. We fought them hard. We used our own resources, mobilized our own resources, and dealt a heavy blow to MPP. It's not possible. I can speak on authority. It's not possible at all. I'm saying that the people these guys are just hanging on a raw straw. It will help them. They should go and do plea bargaining. Otherwise, he's going for 25 years. Eni awuti ye kwankyerefo abade akira. Kiniyama nyoku no eba IT nsem ne abato so a wono ene hweso Yewra Rashid tanko computer ene kasaye. I was so your call so na ni amane boni a watu enkrofa santemantemu ba wabedu akwakwotwetwe enkomo na nyina no yose asantemantemu ana oma Ghana post yankomasi edu Yewra Christian tete yehonu abo anan akohodom wakoye na nante sie ne nyina no ayese
Wate krawe ne bra ngoma so 2472 ye woto so mienu na ne bo dia ne yakwa ye ntoma aka se won kwaso ayo nyankwada wakwane na so akokosra no a kire mu se efruda wo ba fa akonya no tena so se IGP no wontumi ma santemantemu fa ne homa mekire amamre ne amane yakwa so ntine se enwo akokwo ye yi pa se wotumi ba na ensem bi wo no mo a wotumi ba ba se bribi ade kire ye wura na wie kye so a de bombomu wonmo so ahyase a wonmo ye no wonmo tumi ati ho bawa majoai meju so Akosua sanga kasa na nyoma kwa ye boye mu ai Akosua mamena wase se ne wadi kan ade atudwa no IGP eye yewura Christian Tete Yuhunu ene obana ye ba santimantemu amena ka sempempren owaha na oba ye nyina ne se oba na oni asantemewura aba bedi nkomo na afedie nani suade hu wadanadi e de akira asantemewura na ebra okojuru manhia na okasa na okire mu se nani gypsem pa yi se watumi aba bepi mu asantemantemu na mfe so wanya kwanya aba asantemewura na so a won na eba bedi nkomo na okire mu se ebre aso se wo se eba mbom nsem etumi efa ne ntampa efra ne sayo so ntu oba beje asantemewura nsem nhira na afedie ode atoa na dwuma so na no danchen a osan ka se free bra onya kwanya beye police sahin no onya kwan ma santimantemu aba beju hedie na wo so oba na asantemewura de nsagu ne trisuo eba na sa no asantemewura so je ne faso etu no fo ehye ne kuna ka se adwuma no de sene Ghana man panya boni din de ono ankasa emfa nam ye ni nsiye emfa ni nanim kan na no kran so eni nanim no mfa adwuma den enka ho na no ene betumi ama na nya nkundi abotire no na no achi no san hye no nkuna se kwan bia so no so ede mpaipa beta na chi one na nanom atena konwa ede mpaipa beta na chi na afedi o maboa na IGP dwumadie no mo de ahye ne nsa no atumi atumpon akwanimu ofuru pepepe ena odinani akire mu ewo Ashanti Regional Police Command na so ye ene oni asantimental police mpanyimfo nyina ehia ye ewo headquarters eno na ye close meeting na nkomodie amde masoro to fom na okire mu se ode shepa ba begu kwamu a be ma asanteman na afi Ghana afana ba bia atumi anya bambo pampeta na afi nsu nipa bonefo a ene o ma fa abefo kwan so a o mo de ewia Ghana ade hye na afi ama hodo so ade hye o ma betena Ghana mamu a o mo de kidnap o mo no ni nyina mu no oba be hye kama polisi dom no ebetumi afaso a sa nipa bonefo yi na o betu o mo so sa nanka nani so ade hu se nka obekọ patase police training center e wo ho so na wakwa akosra eye police fo e wo ho a o mo gentete nanso meka se mframa ni nsuo kakra agugu amawiem ayun nti ene no waba abegina home e wo Lancaster hotel a wo hwe ni mu se bi e twena nopa obesan so atoa na probo no so na so digumadi ni na abawi nti ubisa me a IGP nante sia o de ba santimantemu ano ene se oba utumfo obesre ne nsam hira owie no afi su police fo a e wa santimantemu no mu hia ye na afi no order na ni so ade hunu adi e de kire omo Internet IGP na nante sia na mabon to fa ade ama Akosua na sa nyame yadma wo kyena so obesa atoa so na Sabe pepe ni emechi enwisa se ka bia e ba ko e patasi police training center wo so ko ho no wanya kwanya nko we na nsuo ni nti na nkeka ene dwumadi no ho nanso nsuo ni nti wanya kwan ko nde mate se nyambo ekina no obebo modern no wakwa akosoro mu ansana obefi asantimantemu a we fi asantimantemu Akosua mo ene wa man ye bo I was sure way ayo man bo ne otu enko for asantimantemu bo wo bedu na man bo ene koti Ba bedu na bobo ano na yeda so a yegina na wonua wasan so ato e de amane yense Kumasi Metropolitan Assembly wono kasa mafo wo ba pa Henrietta Afia Kunedu Aboagye ene ensantrofo e di kasasie na kasa no ewie ni nyina nkamfu ane se ja ehye wo dumbru light ho no hese de ntiase aye adwuma bra wono kwa setena se wombe makwan ama adwadifo na nkasa ansa na wombe sisi stores na wie no wombe bobo container se de be na wombe timi di dwan kakrakra na womudwa no ente nkonkoda kwapem se wombe wie na eno no anya afebo eye animu ya na maami Afia Kunedu Aboagye ya wono ene kasa edema KMA nyinada ene densemi eto yense nkyerofo ba bedu anim se wonto na fe wonfa mane yen na wode yentie sade
wosi kan no bi ewie ye no adwadifo no nyina so wo mo nkabo mu kopani otua no e de de eto so na de yentie no mra containers no omo store mu nyina ebe mo kan mo maye bi na mo ye be mo measurement because e ka so bi anfa measurement nkosi wa obi nya bi obi nya be bi ntina ntie mo ye be agreed measurement a ipa dodo e wo ho no e be ko ho de oti ni table so de obetena ni table so na fa ye de kwan atutum sa na e be omo containers no kra no bibia betumi e de asan esi ntie se na e be ye de kwan be tutum na se bi emergency bi si wa sa ye si dan no mo da so container ni ma emergency vehicles na tumi e de ewrem ntie san komo na ni o medi e de akosi but omo de dodo na omo da so omo dina de omo dina ne say omo plaster na omo to blogger e be ye because omo de omo ni sha enye hye but me do me nim say ye de ni hye sa enye ye e bi o so de we ni hye timu say edan abrosan ya ne pillar ahye ebubu akrake na so the blog ko to asa say enye adwuma sa de bi ye ma obi akwan o say o sha mayor ne nkomodi a o de bi o ka chom say sa dan ni report ni che say o say ye mbun de ye cost roba for we bebu because ye nim da e be KV in nipa e wo say ja hyehyere na no de but ye so wa wo nkwa na ye de wo wa Kropon badwa no pania wono ne kasa edema wo mo eye oba pa Henrietta Afia Kunadu Aboagye na wieye ene titire ne di madwadifo ne nyina so wono muku e wo ho ewura bobi ansa wo de beto so sesiye nsumra na wono ma sha ase yi na container no nso se de wo besi abobo ne nyina no wo mo aboa ho aboa boso asia wo mo be ye ne sa ye wura no ye kemi fo no o mama ye kwan se o mo be ni pakan ho ma dwumedi ni nyina etimi adi amna because ye na sa anye yi a o mo ni bebo mu dini o mo ni ya kan so mo ya ties nti dwumedi ndi anu an de guso a o mba na de ye bia ne se etini a na tin se chian so a no ma ya tin ye se iguso na ye koye ni no sa na nsuo ha pa nti pe se twitwa mna e o fom me nsuo no ba etimi nya kwan because nsuo ha ye ha pa o ye dun nsuo ya e be kata sa se so nyina sana container system na be nti se de DC ni so pa ayo ko ba kuna na asase ni achim e be se ye fa wi a ni move ma o ni selu ye wi ha ni move na ba ni asa ko e fa se ndien asase kro na nchichemu bi enu yadum assurance ho pa bia because ye nyina ne ho aka nti sa bia benya bia tane de asumdi aba obi a ya obi ha dada de ye be hwese obi a benya ne de na asumdi aba adwadifo a wo adum blue light wo motitene ni chairman bobi ansa na atene ni na encha bia no mampanye pawo ene padum mu a wo mokwa kwesi na mu a wo mensini ana fe kropo mu a wasante mantamu na eno no yate se mensini ni bi wo no mu a ejadam sa na dwuboja ye nya asem keto amakora ebi mo se de mampanye na ye no wo mo mpe ebi mo so kura bo kire mu sa nipa no a mampanye ne de na ba no ase wo kwakoye nipa ba akofo ho nipa entinya de a wo mba penama nipa no waba ba hye wonom nam so nti ene mencheme wase kakra ya de a ekoso e wasante mantemu mensina wodo mu anu aka wo bia masante mantemu so for Dr. Frank amwako hene ya tose wa pawo nipa binimu a wo mba ko mensini ni kropo ahodo mu na wakwakoye nkyerɛkyerɛ de afa ho sane ye beye beboa amagana de hye binimu amampanyina pa wo mu a wakwakosi na namu e wo mensini mu no e wono masetena e beye jojo. This is a means to an end, and the fact that the jubilation and all the jamboree need to come down so that they'll be able to start building bridges instead of trying to add salt to the injuries of those who did not get it, and also let them know the practical issues when it comes to the confirmation for them to be able to start the process. There's a lot of work to be done in the region. Thankfully, His Excellency the President has made nominations to cover the assemblies. I would need them to support us to be able to confirm them so that they can take up some of the work and then help to develop the region and be able to build the assemblies in that order. So that is the last leg of the engagements I'm having with the internal issues that were coming up. I've dispatched teams to the various districts so that they can start engaging the stakeholders down there in the various districts whilst we fix dates to see how best we can confirm them as soon as possible. I was away Agya Appiah for Dr. Frank Amwakohene. Ene mamemfa nko Appiah Mantamu na eno nso DC kuro ya ho nkomo Achease district no wono mo DC honorable Samuel Usubrako ene wode tudwa se mempani reset agenda no enye so reset no kwa na mom obeboa magana afa ne tampapa de efra titru ewokuaye ene enema ahoduom na kuya no nso wono bewio na ayeye na ebetime enobaye no bebadwam a akwan papa ka ho
enti wɔde atodwo ɛkyɛ sɛ saa kwampai no wɔn abɔ so sɛ wɔn bɛdom ama timamufo a wɔakye ase wɔn nso nsa aka bi Before the dam akoma so pan, me kai time me call veteran. One of the questions I bisa me question we bisa me say then am woman Ikiafo. First of them me one number one is be establish farmer centers. We share NDC manifesto no ka na wo farmer centers. E ba be boa ye nuanu Ikiafo. Ne say Ghana ha no. I go say Ikio adwuma na nko nim say yentimi mbo Ikiafo no. E ba no say tractors, me equipment, me other agrochemical products. I was am de boa e de hye adwuma num na Ikia na den e kese no. E sa adwuma ne ye ba be hwe say ye be ye ya boa ye nuanu Ikiafo no na mo so no. Eduana am be ye no. Busu our district will be also Ghana and road network here me that dream plan here from the time me elections in ya most steady me campaign and now one of the major things and be aname boss a road network about a chance district I'm say you road need the enche da nya grant na me adaroma enche e ba be start ejuma dey here dey akonya be go Akosua proper president any minister for roads na address be Honorable Owusu Brako ya wono na ya chance DC na ate se wakasa ye no wie no de to so se wono ma ye mpanimfo edomboa ema di bre kura ne nne no ne nsa kan ye wo mobɔ mpa ye bɔ aboso ta ho nyina no woda wo mase ebo wo mabaso na panimpa ne to na bedin Dramani Mahama ewo enyunyam show de asham ayi me se member na member DC for Achiase district ye di hobi so na me da aseda ama me regional minister ene me regional chairman ene me regional executives ye di hobi me da aseda so ma me ankasa papa Dr. Appiah Apam ene nana Adom David na masan so abada ahemfo ayewo Achiase district nyina wie na me se aseda sonko na me de mamo say president Apam no nyina so me de si ayeyo akonfirm me amamnya 100% mo sha me ankasa samolo su bra ko ene president Apam no me bebu nti Achiase district bebu ya de ameda makoma se ye pa nti ya me ya adoma ye start ejuma afi na be betina se na de hihye pa de egu akwemu ai de ba be bo youth no na monya ejuma ye monya amonsa so akwa no ne ya pe monim se president a hihye nyoma bibiri am no ka se ya launch ejuma ru program ya launch youth in apprenticeship program nyoma hihye bibiri na papa president ewo homa mbebu no nti de me ma fe de amaye se metwe se anyoma no ye de aba Achiase district na abua youth na ewo ha no national apprenticeship program no say launch a company say mutie the company for the to ha enye program a yebe de bible politics say bia obi NDC ni kwa no ba baby emom no for the citizens of Ghana and bebu bia o se factor say youth in apprenticeship program no we ready willing kwa say you want to learn a trade no there akonya wo homa so bia so don benye bia den aye na ye man so aye den afanu ntuma pa ifra wono na ya Achiase DC Honorable Owusu Brako ne nka ne yakoti I was so your 27 so dear mamma na make her mo Celesta Company Limited. Na ya toothpaste and a brush a what yabano e mu kase bo na ye kenkan. Na ano na fuano de no na papa ya adehye binimo enkramwanten so one mo kwasi akan ya na nyina da ejina asante kotoko and has one mo ntam wa wie kire nipa no wo ha aduonu ensia 126 one mo hwere one mo kwa ebra posifo kwato tia gas ede famu na eno aka ho bi ama ene house of folk companyfo de ho krata epie dwa na one mo mabusua nyina yakwom sa one mo nka wo mo yawde na so kwaba na se nu a ewose kaka ho na sanfom so atese ye ebi ansan so ansibiem na ewosansem yemu no ana yamane boni ya woto yankrefra santemantamu kwame redu ane Ghana de hye mu di nkomo ebisa one mo sanya bia menanfo no one mo tiase no mo tiase nso a emu nsem ne sei ti ehwe boy this ntokwa na esunu police phone ni pe wom timrika do be pie do ntimi mpie manipa bebre wu ya se brebia asada ne bedru na ka mi sana e de abreho eso be hye me krem cause na me na mfufu bi nu yanom ka ho be na be me situation ye ko mu no akra be kan say as going forward as a country no ya momodin se bibisa ntimi nya de nsensibio because adehye no ehwe omono adofo ni ade so as a country ye grow and ye koye nim no ene me de sa ade ne ba ye ne momodin say be free hu na ebi ntumi nsibio de sie nyina no be knife no asembia na areho na beto oman isu a na ye susu se bibisa betimi esi ana esi na no akiri no adesua be na yesu afiri nyina no akiri no still de esi hwe de esi nsu atre
Dear Sia, see, as o man, yensia bibia, amfa, and from where Ghana de share be more. Yaman Bonnie Kwame do no one much chen common and what you know, and now some packers here, Yana football administrator, or rubber force comes in a ball home common my watchers. I want to cry here. A see ya no park hobby, and did your course will be a woman in our some to say, and they san your mano, Ninsa so be at a socoso. We should accept and agree to err is woman. Na sanyo man so ebe to me asisi. Nti esi na se ekwa koshe bola. Yamfa kan ye strike woni yen hu se. Ball na ye kono. Ye nyoma miensa na ebebem. A win, draw and a lose. Na se dimpo se kopa referee so na ebeba. Mon kai se referee so onu so ye nipa because player na obo no onu so bi fa no so na eba. Ball bi o ha wo ni tia se player yin ka so obo odeko na wa gba atokwa na obi agba ahye. So player no ye nya na hwe. The same thing and na do hustle who said manager no and so ye say man ka bibia akoso nti why send the referee here on the okoye speaker na instant na ye pese ye twen aso wo ho a ye de frefra obia can make us a swati kakra because and there ye bebo bola e ka kan kofo obi e dani trum regional he me ko every technical meeting a me ka se bia no ma kai kofo so mun kai na esi me nine. I will show where your football administrator, you were about first comes and watch yourself. So, Kabana see a quack her boss say, ya no kaya de shannon. Someone tell ya or catch a moment knife. Bibi say ye is seen and what you know. And now some packer say, I'm an answer. Yana Ghana Football Association, GFM penny for Akasai, penny pyro casadema one. You're a Henry Chum, one to say and will say ye. Bekase since atorenchem kese we to ye Sompa FM ye improve bebre ewo akwani asengina so demom ye wo nema dodo no a e wo say ye ma ye crowd protection and stadium safety no e be gina ne na so afia e wo mu ya ensemba ko mi nu ne mi ensebi asia ma ya na etwe adwen e de ko ya esi amfi aduonu nan ye ewo enkranko pramaso no ba ku ya esi won so atre nyamemfa ye nua polycrancy atorenchem kese asa to biem check ra wentwi bi so esi wo tema new town and so atwe adwen di si so referees are sebe be sha de for call akopama so de omunsa ekoke bomu and so atwe adwen di si so but say o hwe holistically say atemi si e dia yetumi aye anamo bebre yenya ye tie sompa me na infinisi e no manpenin dada akufo ti ba so ko na so ye hwehwemu e de omuhwehwemu no kodan aban emremu ne be ka say government white paper abaye mra asisi a dawa etnetne yen a gina so de ye football yo ana wontu. I was on your turning Kaya Ghana Football Association. Panya Paro Casadema warm you Henry Chum. And you may baby I will be no me can farmer say ye choose na u choose so a wonua fabro so papa the free Leicester Company Limited for one month friend say yes toothbrush and na papa no and on the Bristols no me kire de ehyehyehye ma ye ditwe yes no eye de anonye de nye ponkose de ni bia afi entutu wodi betwia afebɔ na sɛ de tia ne tie eno na ye papa ye masen ne sen akinam eno achi no so onya yas toothpaste no a wobohu sɛ umia ebi de umia bo sɛ atom emframa gina so nanso we de abɔma sɛ be utu ano ne sɛ epie ba nyina ye befua na oye brebre nya ba konso ya afebɔ eni gisam ne sɛ ne pampa no ede ema enka papa nso ne ba wanum enti utwitwu sempere no wantwitwu bi okura na ya na unya no cent ewo wanum yas toothpaste a egumo ahodo miensa ye wo yas whitening wo ho eno ebe ma osena ye fita te se nyamese eno achi ene ye so ewo yas total care ende ye wanum ye aye osen chinam ne ye na aye osen so eyie yesan wo yas heba wo ho ende ye kaka duro eye num kankan aduro ene esan so ye sempro ye duro ene nti bo modern se wonsa be ka bie wonu ma etonton broso ene apo sensei wo mo ka ne pefie se yazana na afa oton onya mfaso enti provision store no wabie wonni bia kan ho na kope yas ne no ene papa no wo nkran frɛ 0501619588 0501619588 0501390338 wonu ma wukumasi nyina emfresa ahomai na unya broso papa ene aposen papa ene wutimi didi edi aduane a eni ho nyina de titru de free Agya special local foods ho
ene fufu ni abekwan bi ene emu aponche krakra nantwinam enam no hu se enam ankasa ni emu edu wobawia mo abodwekura agene nam papa nso ne nkwan no nso nye de yasasa niema bi no mafrafra nkwan gine baabi na nsu gine baabi ne bia emu api na ti na do nsasi mu a na ahye won sa socks haji ankwan ne sofo mu a na ntetia ne nkakape ne kakahini nyina ye ko ho na aduane anwansena emmɔ ma ho no esanse ya na wo mo fere so mbesi so haji special na aduane danso enti okopa ti ase na hu se bi no mo je tata so a na ye haji na yoye se unya kwa yi ase na hu se bi agya esu no okopere aduane a na efiri haji aho haji special local foods Ghana hade wo nese so na babia wo ye aduane so no eye bia hote ene wo de akade papa nso ene ye aduane no ingredients na original nko a enti we haji achi akwan na make local foods aduane ben ena akondo apreprensa na se kokonte ene nkwan papa bi opemmo se ye mu fufu ni abomu jollof na se fried rice ene enhaban na ye twitwa frafra kama edi nkun bi na ka ho ne no ne de o tachere mabeko dodo mu ahwe enam panso na wode ye na aduane haji America na asemi wato no ho apetin baabia anti Ghana hade ofa baabia ohia no se eye DVL mu a wo ho o hacho atomic hwa transition echi ho e won so won se ka no Facebook haji agina ho TikTok wote ho okọ Instagram a wotim ho se botentim no eno ane so obefre 0246 359921 ana 0594 797 215 Hajia special local foods na duane edanson na nakwadwo Jesse Company Limited ni ekoba Jesse sempremo adanse hu niema pa ne nchen enewo anwumire me kanfo na mawo wono na ato adanse hu niema a wanya awodo ene ntika ho na hwehwe no senkran a Tantra Hill runabout na so ansa na bedu 21st clinic wo ho ebo adwuma eno achi no ukokuma se wo ho sana sunwane babia ya hwe ne kira kwan na wonom emwawo wonya sifie na wie no Electroland Ghana Electronics no tofiri wonom nchen se radio na ape uhia TV fridge rice cooker bibia ye plug edema light ye adwuma no Electroland Ghana ewo obi ewo nkran Kumasi Mankasim Cape Coast tunwane ena wabie fufuro kura ewo tachima backside nchen ho 21st clinic sciatica commandant ampa we sciatica expert wo mu na ye hwehwemu hunu yare ye friend se sciatica na wo mu san ye hwehwemu eyi ano aduro de bae na yi ano to nchen ya ye twem moja ehu yade etew so na entem aduro a wo hwe bi wo drugstore bi a wunya ukọ herbal shop bi a wunya bi 21st ho ena benya no enti anu wa hye nso na duro nso nya brofuduro e bibiduro kroje natural enti hye nso sa na wone nommo 21st nkura bataburu dunu mo Ghana ha Tantra Hirana Bat no so eho ena nkran atran kese no wo eno achi wo tema wosan wo ka so obonkwa no so ehwa dabraka babia Sompa 93.1 FM wo no eho 21st clinic wo ho wonsa beka no Gem Bank dandadanum eno eyetechiman enkurabata noa Children's Park nchen ho Presby Bank ne hwe animu wonmo e won kransa Dr. Mostando ho wo sunwane a teaching hospital hwe animu pe afeye wo go so ye wo boase wo brekum ene baabia adwaboso 0540311311 ya homa no ukoduru ho na wo mo ye hwehwemu ni wie na yehu se de enti aduane to ye ma na eye oya unidi ya na ohoma etie no eye osape haxa capsules na mixture ebe ye afra waduru no ye fra no osatamfo na adure etu yade na se kodwo ensa ma bio na mo woni mfinhia dumienu enko ho wafa afuro wo ma akoda anofo a ye nkamfo mmawo na wonu ma aka de nyina utime fa ne sebrato 0203822855 baby eto nro bia ahyeta wo ho wo mada romanti emuye ni nchini emra
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say say prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na Endpoint Homeopathy Clinic. Anase kidney, liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de Endpoint Homeopathy Clinic. Ahenema kokobe kumase ba ko ho. Eben Angel Educational Complex no. Ena Accra hanso so de wo mo gina mu ankasa. E was painted baby friend share signboard no. Who na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Medo edrano pa wutimi to wo boase echichiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka Sentina ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush abua me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa me se aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and me di hwimese entina wo se efei na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Ebusian Chamfa. Sawo pedudu 2 e won kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abedwaso, abeboye. Kweku, minim se waye me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only then it's not on, but double does got as a condom. 21st Clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu. Wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha. Ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu ji international awards ahodo, wo mu ji local awards ahodo. Na no nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st Clinic nkwa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran ba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na ba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540-311-311 0540-311-311 Next 21st Clinic. Still, woman is sciatica expert. Munde dinam se menya foreign call. Hello, Papa. What about to be a new? Say me feel London. Eko US. Na no crowd wo kura from me bo mamania. Na Papa mo ho te say. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi. Eko bo sempene mo. De wo ton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba. Mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wo dro US won so manfo bo ndin sa na. Hey Papa, US hakura de. Na ko jejesi company limited ajiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam de a. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia ko to adanse ho niam. Na eye no kura Papa. Oh, no kura pa.
a police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, where Kurano, me and somewhere and will be in Fufroyao. Baku or Buakwasa Passi Kumasi, and Bakunso Pokras and Kranha. O Biase, Nana Kodoja see a Bemaba, a Wadensium, what on cement, iron rods, banding wires, and Nadua plywood and just said about dance roll. Tis a BB, they share a dance here, said the Kobe. The pony in answer, a to football, would go care more, what could out free. Akra we Akosua depo any pokrasi de anokra to nkyanya wasa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese nso e wo Koshiman Kumasi sapase depo no kra da nkyanya ebisu magazine road head office no wa bie depo kese nso e wo da de ntam edwisu Akra road femeswa opposite Alhaji Selia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Koje Jesse Company Limited. Hey, a Kuabas in Primono. TV Emma Aketiapa. No kretrudu Emma Aketiapa ampa yedowase esansumo akwa abase watwen yen na entama yenko dumje adwumaku no aboboa no kama yese enche bia na wono di wiase nyina International Firefighters Day ene afutuo ne kokobo pi ene koso na de ba kon ebu odumje adwumaku no wo maprepa yese wo ho abonso obi afre eje ato ubusa se hen wase manum ase kan sem binom kura de kan ye enim etoda nso bonso wo mafra asemasi ha no wo motu akrosin de wa wo mkokoduru ona hrabasa eno na wo mo ebo ne mrane e wo brofo kasem se prank course eno ho afutuo eno wo mo de matimamufo se sabio sembi wo ho a ye mfa ni agro na obedi wo agro na afa afofra enye ne aban nyuma etese posi sadom sra dom no anase odumje adwumaku a udi agro ebetimi de atore nchema ba eso na eno hono ma yemompini DO2 Desmonaka wono ne kasa edema adwumaku e wo my Ghana mu all correct sir ejoso mi ne bana na odumje adwumaku mabobo ano boko de yameado basa ye domase ye hanso ye sompa na sompa pa ye de som ada santi ene ye pesa asemi ubie nani so e de kire yen se broni ka se prank course a ya no wo pa kire sen yo ye be na ye fa kunyenso fia kwa hefu no tipu nyina ami se be mfi be entemuni ana ye se da kwa pa ye be prank course na secure nyina ne eye call a buy emergency call center sir emfam so de bia emre yen then pilo eboa ema be boa na be ko be bia wa frɛ ije bia na estimate nyan boa na ebedu na hwe ho na se wa obe kame ho ama ehu se emergency ba aho prene de esi petem na yetumi akoni akwakoje nipanko ene japade a me fanse ho aka no esiwo no ana ano afie pa na empo se me atenta yemante ni tuno ana ehu ase yepesi ku ho ni nyina na specific control ba bia how na se atom na obekena obet na oina be kona bibo I said it do feel na dia why did you man abandon sa net plan so na we see bibi to say fuel ja fuel yi kwa mpono enso na say o baby a atọrẹntin bi ana how bs you be do na afen so emmo won emmo bra miura asa wa homa ne twetwasi wadama dan hukuma bi mai
yo so it's a yepa nti tese di obi a mu apote no ebedru ho no esanse obi gina so odidi apronti no obefre no nyade a ne nsa beka yen na akoye gagbo na fire for the ye fro mo ye nya ho mo bibia o number no se ayi bize ni nti ade a na hyping na wo se bitoko na mo wo kwan so nkoso nti na afie etwa mu a besis abre fancy free bed December afa PTS besis abre na je se wo se yire yen to obo ititu ne se pichu Ghana for advance so how a womb was a the agrocosa eba emphasis baby amba nemo be high titri man ko for wunya en bo an sanka there was a schools the color parks me I hold obi ye Ghana for kudi kitamo nem zenkita hu die na ikudi ye no na aso abapa and ibu akonta first quarter 2025 ye dey to afi twa mu die na ne chese eswate by well over 30%. Nam Somma Chief Officer de Abasobodi Esufo Amagana for all any say Yabekwa na yetie odumja for how a woman needed to ne embra etia because the fact that you say ye free emergency responders are said bibi anye den enyansi ye ntina ye hwe ni mu say ye nto abonu nya dia ye bras anasi be jaya to mum ye be yire and it's through social media so any internet so no etimi church no etimi ama na atwetwe nkofo asuo na mbom etu ne se ye etimi abo kokobo no ama omafo nya na ss ba bi e ho Ghana ha na ya register into na yewura ye jawo na mama wakrokra no kama yesa number bia ya register na de kura de Ghana card nyina ka ho de ntina mo nya nhihye bi se obi ye bibi etese a montresi ma yenya ne pa chi nso emfa ne mba mranim emanya asua de ma afoforo ya hwere no ahoma no so ye bekoso a se daache a eni akire se asemi ye besan so atwen e de aba behwe pakese so da fe yaje emunchire mu afutuo na wode mai wono mai de nema bi di agro enkanka na odunja adwumaku wo mo homa yenim na de hia ayese ubọ ho amane de ma wono no na yede aya agudie eno ne ne DO2 Desmonaka wonne kasa ma odunja adwumaku no ekodi nkomo Awusoyo tuwaso na panyepaya wono ayankwaso hene waduma soya no awobono mantamu aye nana aye biafo giana na wono so ade atudwa ya wo kire mu se wo magana no ase ya dane ya nan gu abankene ye pa amache se wo man no ya dane ya tukwotena awo ya akase ekuro so a adehye binum abafa man numum wo kire mu se ne sei China fo yi a chese wo mfre mu kuro so abajo man ya boso na wo mukura kire temamufo kwan ye fa so ye tugala ewo mai mu no wo kire sa ahomete na sane wo mododo ne sibi pimpon so China fo so de so wo wo pa na da wo modo so wo ma Ghana no ya nhwe yi a ahwe akwansini ba se ba ku bia ntam wo no be hia China ni ebe kakra na wo mom aba bedi mampanyini na afei Ghana ne yesom wonom mo kirem sa sanema no a ekoso wo mai mu no se Ghana mpanyimfo amfa wo na nsifom na won ma hwesa China fo no majo man na boso else yensuo se ye japade na so sanema wa nyina yentumi nkoye bi wo mu kuro mu no yamfa na nsifom ampa ne pomasibra daache beboso gakire pa na ye de dokono kwa na aye biafo giana na samu a ode tudwane bini quarry na wo hadin na Ghana for de na de China for nsa all the quarries in Accra minim na China for there nti da bia price omo pe no modeje so we are not thinking quarries ni nyina China for all the quarries that I know say me I'm in the real estate all the quarries in Accra minim na China for nsam this almost omo tumu a and people don't know say see no anwia na ye si adan no say amanfo mfa anwia ntwa blocks bebrebe ye de quarry ni twa nti ebedu ba bi no ade ye si adan ni nyina na wo foreigners ni nsam so they would decide say dan e be me yesi na mo ma yensi nzo mbe so mo to quarry no ma anwia no wo say bi ni ho 2-3 days unya ya na say bia make 4,500 ko mo 6,000 obeto
One will say China government, Omo are dream be say Sompa. See the Western world, the person who push you out. Africa has a cheap, a higher loss, and you will form you and paying for no young man $1 million to be an Niaje. Ntino, Omo Bomukrasika. See, it's amazing, surprising. Say, Uko Kuruma, you will so many vantage points before na Ganeska Fubidia. Stores no Nya China for there. Then and all the quarrying is this a machine no na yentimunya yanko to be mrei. Because China for no more, you must see no money abono. Ah, and you must see no money carbon cloak na yet not yet. A fidie asset be a crony dia, and then a momu yekruno. Or more genenka cranka, a bedroom baby no, or money a bit decided who will be a president. I'm telling you, because economy nikromusum, Zabawe and Pewasma, you be meow. Abawe and Power somewhere be me away. I am Kwasong your word to Masu Abonamantamu. Nana be a Fujana and not yet turning cane. Na young trouble some boy, na young Kobe my so. Na America, Pope Frokra. Ya wababe pia one more and they Roman as a fo. Wamania Agya Appiah the 14th. Papa, you want also Abomas, the Edikine, and the Achera Romas of Woman Ghana, New Year's Fanena. Achelum so one about Bayano. Wokura rigidio mu sasena piaba se wo baba boa ne atete aprapansam wo ba no baba eniye enti baabi a Pope Francis wanya nkwankoduru no wo no baba toa so na neoma nyina koyie na so obesere se neoma bi no aduruma bi anase agidie no na ya toba ha na edi sika ena fetumidi achi no wo mo so mbetwentwen so Pope Leo the 14th. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins. Confiteor Dei omnipotenti. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I've done and in what I've failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. I was your nature someone on Pope Leo the 14th, and yet say, well, Bomas pa now the Achera Adasa say, wa banner de more day no baroswa, Obanasum Jim. And no, dear Jinaso, na ene enyumre. Kasia de som was a hot biter, Leicester Company Limited, woman the yas toothpaste so yasenano, yedu si de mo akotini bi ne se. So afọ hwe amana ne honsam so onabo kuje to abla kwa de atodwo eche say the passport no na fuadu num wote ofie na de atoa. Sanso ana America won machina ya wo Ghana emu anso bo amane yesa Ghana de shebe sempema duasia won kopa visa no dodo no a yabombo ngarat. Yewradu bu ahen sade wosi bosobo se abanfoforo na ebaaye ansa na wobeba adwaso sika bi ekodi wo mo ho no Yewra Rashid computer ese no kure bi anim. Sanso na IGP anso wa santemantamu a wona asantemera edika sesiebi se ote se PRO Edema KMA akasa kwan adwadefo ewo ho wo mama ho kwan se wo momo container ne mo manya afebo Leicester Company Limited wona the yas toothpaste and the brush aso yasene yadam nyina mo asenyumaku a wono mota yachi afoforo binum ensuni ene anyumre na ase bi wo ha Agya special local foods ne yade bia ma no enuane papa nyina ahemfie ene ho hacho transition achi ho a na wakwa akọ no 21st clinic say oyade abra
triple A my Agya Appiah Apam Dadaa. Enumere me ne. Akosua Kodie Boatin.